Nakutan niya karolingan, agak mula sekedap, kung kita jantan tradisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dawil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sabana macakeun puji wa syukur kehadiran Ilahi Rabbi. Mugi rahmat wa salam sakakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka kapawargina kepada sahabatna tug ka urang sadayana anu tumut hukum ka pemerintah. Para wargi sadaya hapunten nya ngaganggu gitu sejarah roge ya kubagi parantos tradisi upami samoying alat-alatkan barangkali sunat sakedah disawerila hapunten ngaganggu sakedah karomongan ieu mah itu dan arari we simkuring ka papancenan pun ulamana sebenarnya supados ini boleh mudahan we sing aya manfaatna khususnya ka umurna ka umurna sadaya. Tadi Bunda bilang lapar Gerakan hatiku melarang rasanya kasih ibu asih tanpa ya nanti bukan itu saya anu jati magalantaran despapas ganti yang ini kumalar hingga pitunya iulur rahmatullah kasih kasetinya kaiku karenanya itu dari jendulur selihat kanan buatan anda mengerti anu loba panama bawal kasetinya kami tiga nunggu ibu bila penjara pangkulan nyarangan ngayuga ibu mati repatir pasrah ke arah subah tumut kena dibilang di zaman hari kemakan agama Islam di tempat sakit pun kami hatur wapas dodong cing ibunya akan berguna sukti dosa hadir disuhunkan lulus malus dirgahayu bidana bidana Oh
Alhamdulillah. Nyawer para pemilik kami mga ibu-ibu, bapak-bapak, yang ada di sini kita bareng kita acara Kudarengo. Nah, supaya diatur wae ka bapak-bapak keamanan